Khubor ka Batesi TV. Lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kakasi Students Union Narpo Circle menta kesengi kekat hendreu terik ubna jeleu arajar arpuwei hapo kajingilam jong presiden uba KS Suchiang lembat kinongilam jong ke KSU Jaintia Hills District Unit kilalaj ban yakendo ya Deputy Commissioner jong ke East Jaintia Hills District uba Ethelbert Karmalki ban panjing pensyai halor ke public notice bala penmi de Star Cement haka praterik ubna jeleu arajar arpuwei kaba pentipat ba bakani ke company kalayo ya ka environmental clearance na ka Ministry of Environmental, Forest and Climate Change jong ka sarkar pedeng kabala ay jingbit ban klong yu motion hagasnong bri chernon ya kini ka public notice ka jing pernah ki WhatsApp di social media kung kusang yumla kan dapat pau sinong lungo nomor ba try kila ban mau ba license lewat kani ke company kalau ban pelong ya ka jing persiong pai ba ni kata ka public hearing andre habor license lewat di public hearing omsyam nala ban pelong kila pulom nomor ka jing persya ke bejur naki sang balang bat kunju naki pai ba nong senong jong ke district he borok kawai di kapon kedit pat ini bakumno ba borok likely ki public hearing la pulom di ke central government environment kumno pat kayo ajibet nene kayo por ban ay kenika NOC kenika clearance ba kate company kan yo ban klong yo no motion te halor kenika benta abang yo panikan batu DC ni pancing sai halor kenika public notice bala pemi da kate company bat na kaliang jong DC baikan ulong ba hawat kalong ga basisya baka te company Star Cement Limited kalayo ya ketika clearance naga sarkar dan lembaga naga ministry jangka forest di halor kita benta ne kaliang jongi ni lapan ya kajing pensisa lembaga jing tho ke kopi na audisi bangipan ya kata kajing tho ke kopi jangka to ke last public hearing bala pelong ke arboitrik numbar jong sinam baldat arjar arpo di nakaliang jong audisi ulong bayar ke report ya ada banfa terkum balong atau besi andre kelak ban apply dek RTI ban yo ya ketika report di nakaliang jingi kum ka sem in sa file dek RTI ban lap isya yo ren si bakaran kai selendat nomor pan pen mau baboro lain lagi public hearing watang ban pelong ya kajing pensiong bai ba ke sarkar kam yola ban pelong kani ka pausai bagi pai ba bat kiseng balang kim ailat hitrot ban pelong ya kena ke hearing di makwa ban itu fi shushu balada ke Star Cement Limited kayo ban klong yo motion nang tene po business kalong kajing ma ka bakraw ya kilong din jongi bat kamtam ya kawa lunar bat ya kawa luka ke bomda jingai na ketika promotion bat susu ngai to ipi baganar po wildlife sanctuary kadon masna bat ketika promotion tanga siang jong kawa luka bat kumjo kitu kijaka kilang hapo ka iku senetip zone dengan sang kusu kay kajimut jong ka sarkar telah bat kumjo ka sarkar peng Bailat ya ketika Star Cement banyo klong yaw teo motion kaya nagaliang jingi kum kaseng in sepan ya ketika report ke balapha dek office yang Deputy Commissioner sa sarkar peng ada nang ta inisium kesenjam bakumno ini ay sekemat ban penduk pendam no ya ketika clearan bala ay lang baga ministry jong ka forest kumki samla ne kupki pai ba ini yang pasal jure ketika jing ai sup ketika clearan lalu ke pratek
jong nu nai bat hadu menta kali la prasi bat ke banjia la da la ailat ya ke company ban yok krong yo motion namar kum bani thu ipi ba ki wei company ki san pan ki budang support khanar pu idon ki jaka ki balathet na ki try snong la da ailat ya ke na wei company ba ki wei company ru ki no da masuk ban krong yo motion ba ke banjia ya ki jaka ki bahap hapo iku sentip sun kai ke banjia ki berat ki berang ki berang hang tu bat kai ke banjia ki walu kha bat wa nar kum ba pisaki menta bat bio ida lagi jung khmat ba kai ke banjia ki walu nar bat walu kha ting kum ki samla joga thai la kanar pu kum ju ki seng balang ba fer nin tang ke jing bersa wat la dang yak da garanti ke ba kum ta banne ban pensa ni khau tap ke jing snat ke mariang ba ki than nar pu jongi kene kalong ke kerwa ke basai sa sarkar bana kalian jeng ni persya jur ya kene kecing ai clearan sop jeng ke ministry jeng ke sarkar pen ya kene clearan bat ni sing ngoro ba kecing tam jeng ke sarkar lang bau siam barang jeng uang ba kecing ai clearan ya kete company kalong amde ke kam jeng ke sarkar jela amde ke sarkar pen tingi ban pau kecing sing ngoro ba kuno ke sarkar pen kala ai ya kene ka environmental clearan klaim kecing sarkar jala benega penpau ke jung om ya kasang andre ya kipai ba ku yo i ya kate ke jingkran jong siam jongi andre wala taru ngim song kriti ni ya sekmat banwat ya ke jisa nei ke ne ka dau kami